komeze mugire ibihe byiza abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, bifurije gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Abanyifurije ibihe byiza namwe mbifurije kugira ibihe byiza, abanyifurije nanjye kugira Imana n'amafaranga, twese tuyagire. Turaje rero ngo tubahereze amakuru yo kuno mugoroba ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9, itariki 9 z'ukwezi kwa 9 2025, aho ibintu n'ubundi bikomeje kuba nabi, aho umubare w'abapfuye muri Mangoro Jipo ukomeze kwiyongera, ariko ubuce n'ubundi bukomeje gufatwa na mama 23 muri teritwari ya Masisi. Ubona yuko muri kino cyumweru gishobora kuza kurangira ubuce bwose bwa teritwari ya Masisi buzaba bwamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe, ya operasiyo batangije ya zero Muzalendu, zero Nyatura, zero APSRS, zero FDLR, koko bizaba byamaze kugerwaho. Amakuru tubafitiye ni menshi. Perezida Felix Tshisekedi baje kumubeshya bamubwira yuko mama 23 yamaze gufata umujyi wa Uvira, amaze kugera muri bihugu byo muri Aziya, arahamuka no kuvuga aratitira, ahubwo abankacyajya ari kuvuga disikuru ya mbere igihe bamwambitse amanti donc birinda amasasu, ariko yarabyambaye kuko nk'umusivira n'ubundi biramugwisha, baravuga ngo arwaye igicuri. Yongeye gufatwa n'ikindi gicuri ubwo yari amaze kugera i Burayi, muri Aziya, baramubwira bati Uvira imaze kuba tombe. Nimugorane waje gutanga itegeko kuko aje kwicarana n'abakamanda, hari itegeko yabahaye hariya muri Uvira, turaje nabyo turaza tubirebere hamwe. Ariko mbere ya byose n'ubundi amakuru yo ni menshi. General Makanakika Kasimbira John ntabwo ari kumvikana n'igisirikare cya FARDC, nta nubwo ari kumvikana na bagenzi be muri Uvira. Ubona ko biri gutanga amahirwe n'ubundi kuri mama 23. Kuri ni menshi rwose, turaje yose ngo tuyaberebere hamwe. Reka dutangira no muri Rubero. Turabona tuze muri Masisi, tubabwire n'ubundi buce bwamaze kuba tombe, bwari defense zikomeye za Wazalendu za Nyatura. Turaje turazirebera hamwe ubwo buce bumaze gufatwa, n'ubwese baba basigaranye agace kangana gute, yaba Nyatura yaba APSRS. Turaje turibirebera hamwe ati muri Masisi bafite agace kangana ute. Umubare w'abantu bamaze kwicwa muri Rubero Manguru Jipa bishwe na ADF Nalu, bamwe akaba kwenda na Kodeko yari ihari, umaze kugera ku bantu 71. Ni muri village ya Ntoyo. Ibi ni ibigaragazwa na societe civile ya Ntoyo, bivuga ko abantu 71 ari bamaze kwicwa. Muri abo bishwe burya twabonanga ko ari abasivile gusa, ariko harimo n'abasirikari. Mama 23 Alliance Fleuve Congo yavuze ko icyari cyo gihe cyo kubohora abaturage ba Rubero, kuko ibi ubwicanyi bumeze gutya ntabwo bwabasha kwihanganirwa na mama 23. Ubona ko yahagurutse kugira ngo irengere abaturage, irebe yuko habaho ikintu cya liberté, n'ubundi abaturage bakishira bakizana, buno bwicanyi bugahagarara. Bwananiwe guhagarikwa na leta ya Kongo, ndetse banitabaza leta ya Uganda. Leta ya Uganda nayo navuga yuko UPDF ifatanyije na FARDC uko bamaze kunanirwa kwa bahagarika buno bwicanyi. Mama 23 kavuga ati isi desordre zigomba guhagarara mu buryo bwihuse. FARDC yarananiwe, ariko kubera desordre nyinshi ikomeze kugaragara muri Kongo, ati twebwe nicyo cyatumye duhaguruka, turaje kugira ngo bino bintu n'ubundi tugire ute tubihagarike. Uko bananiwe, donc FARDC yananiwe gucunga raia na mali yake, byarananiye. Amazu arenga 120 niyo yatwicwe na ADF Nalu hariya muri village ya Ntoyo. Niyo yamaze gutwikwa rwose, amaze kugaragara yatwicwe na ADF Nalu. Reka turebe Perezida Felix Tshisekedi Chilombo muri kino gitondo ubwageraga Astana, ni muri Repubulika ya Kazakhstan. Hariya ni muri Aziya, ubona ko ari muri Aziya, navuga ko ari Aziya yo hagati, n'ubundi manza kira gihugu aricyo cyarimo za Sovietike n'ibiki niba ntibeshye. Yaje guhabwa amakuru
kuko afite uruzinduko rw'amasaha 48 ruba mu minsi ibiri, yaje kubwirwa ahabwa amakuru ko M23 imaze gufata umujyi wa Uvira. Bakimara kwimubwira aratitira, ibyuya biramurenga, aravuga ati uriya mujyi n'ubundi, uriya mujyi simbizi, uriya mujyi ubona ko ari umujyi usa naho uri gufungura amarembo, uri kwinjira muri Tanganyika, wava muri Tanganyika ukinjira muri za Lubumbashi. Bimutera ubwoba ndetse no kuvuga binamunanira. Mu ijambo yavuze ko M23 ishaka kuvana Wazalendo na FARDC muri chefferie ya province ya chefferie provisoire ya province ya Sud Kivu. Ibyo bikaba byazana umutekano muke ndetse bikanatera n'ubwoba, kuko igihe cyose, kuko bari banamaze kumubwira ko mu gihe cyose azibesha kongera kuva mu gihugu bino bibazo bikirimo, ko ashobora kuzasanga bamupize kudeta. Kandi none bakavuga ko mu gihe cyose ava mu gihugu akagenda, uribuka niba yaragiye mu gufana Paris Saint-Germain, yari iri gukina niba ni equipe, yaragiye asanga umujyi wa Masisi Centre wafashwe, umujyi wa Goma nawe wafashwe, sinzi ibyo yaragiyemo Burayi, Uvira Bukavu nawe yafashwe yagiye mu bindi bintu Burayi, hari n'ibyo yari yagiye muri Amerika n'ubundi indi mijyi irafatwa. Bari baramubwiye ati uramenye ntuzongere gusohoka mu gihugu, kuko igihe cyose uzasohoka mu gihugu utarya kudeta imijyi izakomeza gufatwa. Yapfuye kugerayo, ariko bari banamuburiye, baramubwira muti ushobora kugenda ariko ugasanga uriya mujyi utakiri mu maboko ya Jean Jacques Purusi. Biturukanye n'ibiri kuberamo Wazalendo, FARDC, ubona ko biriya bintu bishobora kuza gukorogana bigateza umwiryane. Ndetse noneho M23 niyo kuko iri hafi hariya hejuru muri ho plateau na moye plateau, ikaza ikamanuka ukongera kugaruka muri Kongo, bari kukubwira ati umujyi wa Uvira wa wundi wiratanaga wamaze gufatwa. Bamaze kwimubwira, umugabo aratitira, kuvuga ijambo biramunanira, ndetse baza kumuhumuriza nyuma bamubwira ati umujyi wa Uvira uracyarimo Inzalendo, umujyi wa Uvira uracyarimo FARDC. Ariko none akiyongeraho kuko hari itegeko yari yaje kugenda atanze, kuko amanje yakwicarana high command cyangwa ho commandement y'igisirikare, wabizi we niwe commandant supreme de l'armée, aganira nabo bamubwira bati kugira ngo bira bintu bibashe habashe gutuza neza, nuko General Gasita Olivier umanza watanga itegeko ryo kumuvana hariya muri Uvira. Ibyo byabaye koko, aza gutanga itegeko ryo kugira ngo ave muri Uvira, ariko byaje gutera izindi magarara nyuma yuko Gasita avuye muri Uvira. Turaza turebera hamwe ubuke M23 yamaze kongera kwigarura defense za Wazalendo, turaza tubizirebera hamwe n'ubundi. Ariko reka manze najya ku ino nkuru iri kuvuga n'ubundi gikomeje muri Uvira. General Makanakika Kasimbira John aravuga ko ari we wirukanye General Kasita Olivier, General James wa James Fieka Dui nawe akavuga ko ari we wirukanye General Kasita muri Uvira. Kumva babaye babiri, umwe akavuga ati ninjye, kuko bari bamaze gutangaza baravuga ati uri buze kugaragara ko ari we ukuye Gasita hariya araba intwari. Garaba intwari bantu bacu, baraba intwari. James wa James Fieka Dui ariko kuko niwe watangiraga kwiproklama cyane, baramudezaruma. Yadezarumwe na Makanakika na Amri ya Kutumba, bamusigira imbunda Kalachnikov enye zonyine nizo afite, ubona uko arizo ari gukoresha n'ubundi. Andi makuru akavuga ko mbere yuko President Felix Antoine Tshisekedi ajya Astana, yamanje yakwicarana na bamwe mu bajyanama be ndetse na bamwe mu bajyanama mu bya gisirikari, bamubwira ko agomba kohereza delegation igomba kuva Kinshasa yo kujya kuvana General Gasita ibuvira, ariko bakamuhavana atishwe, kuko uribuka ko ku byambu, ku maboda cyangwa ku mabarriere, ku mafrontiere Wazalendo bari bahashyize Wazalendo bagomba kujya gucunga niba
General Gasita adashobora kwambuka n'ubundi ngo ajya mu Burundi, ariko delegation yavuye Kinshasa irimo abakomando n'abahibu iraza ifata indi special force yo mu Burundi, baraza biteguye guhangana na Wazalendo, kuko Wazalendo bashakaga kwica General Gasita. Delegation yavuye Kinshasa igera Bujumbura, yambukana n'abarundi, baramutwara mu masaa 6 za nijoro. Nabonye ko babivuga ko bamutwaye mu masaa 6 za nijoro, abandi ngo mu masaa 7. Kunye naje guhita mbitanga nanze kubitangaza nari namenya koko niba ano makuru ari ay'ukuri. Ngo byari no kugira ngo barwanye mu kwanga ko hakongera kumeneka andi maraso y'abaturage ndetse na Wazalendo. Ngo akimara kugira mu Bujumbura, yabonye urundi rupapuro rumuhamagara, yahise ahamagazwa n'ubundi Kinshasa, abonye ni telegrame n'ubundi yamwoherejwe ko agomba kujya Kinshasa kugira ngo bashakishe deployment nshya agomba kujyamo, niba baramusubiza Kindu, niba baramujyana he, ariko yabonye urundi rupapuro rushya rumuhamagaza ko agomba kujya Kinshasa. Ibyo kujya Kinshasa rero ntabwo twe twamenya ngo biragenda ute, ariko nka etat major bari bamaze gupanga ko General Gasita Olivier umunyamurenge wa Kagara ko agomba kuza Kinshasa, agomba kuza hariya muri Uvira agakora operation zo kwica bene wabo no kurwanya bene wabo. Ubwumvikane bwakomeje kuba buke rero, bwakomeje kugaragara hagati ya Wazalendo mu kwigamba ko aribo bamwirukanye, bavuga ko kwirukana General Gasita ari ubutwari, mu gihe societe civile ivuga ko ari itegeko ryatanzwe na perezida w'igihugu. Donc societe civile iravuga ati ni itegeko ryatanzwe na perezida w'igihugu, nta Muzalendo wigeze ubikora, ati ni ibintu byakozwe na Commandant Supreme de l'Armée afatanyije n'abajyanama be mu bya gisirikare. Ariko urabona ko abagenerali 87 bananiwe kugira ngo bakure Gasita, general umwe bamukure muri Uvira, uretse rino tegeko nyine ryaje gutangwa na perezida w'igihugu, ntabwo babashaga kuba babasha kumukura hariya. General Makanakika Kasimbira John akomeje gufunga abasirikare ba FARDC hariya muri Uvira. Noneho bakimara kujyana Gasita, imyigaragambyo urabona ko uno munsi nta yabaye hejuru ko Gasita yagiye, ariko bamwe batari bakamenye ko Gasita yamaze kugenda, bongeye gukora utundi tumyigaragambyo duto, ariko biza kugaragara yuko Gasita yamaze kugenda. Ngo General Makanakika Kasimbira John uri gufunga abaturage, ngo abaturage ba Uvira ngo arashinja abasirikare ba FARDC kuba aribo ba promoteur basanze amategeko kugira ngo abaturage baraswe ndetse na Wazalendo. Abantu bagakomeza kwibaza niba Mayimayi zemerewe gufata umusirikare wa guverinoma cyangwa umusirikare wa leta agafungwa n'imitwe y'inyeshyamba ya Wazalendo. Ni ikibazo ubona gikomeye. Umusirikare wa leta niyimufasha, niyimuha buri kintu kimwe, none yemerewe gufata umusirikare wa leta ubundi akamufunga, ngo ni ikibazo gikomeye. Ngo iki kibazo gishobora no kongera imbaraga mu kutihanganirwa na FARDC, bikaza kuba biraza guteza umwijyane hagati ya leta na Wazalendo. Ngo ikindi bikabona ko kuba batari kumvikana, guverinoma Kinshasa bari hari abasirikare ba guverinoma bari hari muri Uvira na General Makanakika Kasimbira John, bishobora guhereza imbaraga n'ubundi mama 23, kuko nayo iri kugenda n'ubundi imanuka isatira umujyi wa Uvira, kandi ukabona ko gufatwa kwa Uvira bizafungura amarembo yo kwinjira mu mijyi y'Iburasirazuba bwa Kongo bwerekeza mu majyepfo ya Kongo. Aho ngo dushatse kuvuga n'ubundi
donc uvuye muri est uba uri kwerekeza est, uba uri kwerekeza muri west, sibyo, amajyepfo. Ubona yuko kiriya gice ni icy'amajyepfo n'ubundi uri kwerekera iyo ngiyo za Kare mukazakomeza iyo ngiyo. Ubona yuko n'ubundi Uvira ari amarembo n'ubundi azafasha gufungura kugira ngo M23 n'ubundi yerekere mu bindi bice biri hariya. Icyo ni ikibazo n'ubundi kuko kutumvikana kwa Wazalendo na FARDC, ndetse ukabona ko n'abari abajenerali n'ubundi nabo batari kumvikana, yaba bari abajenerali 87 bari hariya muri Uvira bose bari baje kwirukana Gasita. Buri umwe arashaka kugira ngo yerekane kifua kama ni mimi niliyomwondosha Generali Gasita. Ukabona yuko nabo batari buze kubyumvikanaho, bishobora kuza kubateza n'ubundi ikindi kibazo n'undi mwiryane, siyo? Nabyo bishobora kuza kubateza ikindi kibazo n'umwiryane hagati yabo. Rero bigahereza amahirwe M23 ku buryo ishobora noneho kwa advancinga neza ikamanuka iri gutera intosho nkuko nagiye mbibabwira, ikinjira hariya muri Uvira iri gusanga bo bari kuryana, bari kwicana, nta organisation nta commandement bafite bo, ubundi ikarengera bari abaturage bakomeje kwicwa mu buryo buremereye, cyane cyane abasohilofone baricwa, nubwo no muri Kinshasa ko n'abasohilofone n'ubundi bakomeje kwicwa mu nzego zose, yaba abasirikari, yaba pastoro, yaba abapadiri, yaba abadepite. Ubona yuko bano abasohilofone n'ubundi bakomeje kubangamirwa na leta y'Kinshasa. Katurebere hamwe noneho ano makuru avugwa ahangaha muri Bashari Mokoto ku musozi wa Kitso wari urimo Wazalendo nyinshi, umusozi wari usa naho hari ibirindiro bikuru bya General Jean Marie Bonane. Ukabona ko ndetse n'imisozi ya za Macumbi no M23 yamaze kuyigeramo, ariko uriya musozi hariya Kitso n'ubundi hamaze gufatwa mu buryo bweruye na M23. Ni muri Bashari Mokoto ku musozi wa Kitso M23 mu masaha ya saa saba z'aya manywa zimaze kwigarurira zikuyemo abarwanyi bo kwa General Jean Marie Bonane, ndetse bafatira n'imbunda nyinshi zitagira amasasu. Ubona ko bamaze gushirirwa, bagiye bafatira imbunda ariko zidafite amasasu. Uduce twinshi twa territoire ya Masisi ubu M23 imaze kutwigarurira. Ejo twababwiye ubuce bugera nko mu 9, ni ubuce 8 M23 yafashe. Ubu ngubu yongeyeho na Kitso, ikongeraho na hariya hakurya muri iyo misozi n'ubundi hariya za Macumbi n'ubundi naho hamaze gufatwa, kongeramo agace kamwe kari karimo defense yari hafi ya za Maremo nako kamaze gufatwa na M23. Ukabona yuko mu bice Wazalendo bari basigaranye kwijana tujanishije, wasanga basigaranye nka 35, hagati ya 35 na 40%. Ibindi bice byose M23 iri gukuramo bari abarwanyi n'abarwanyi ba Wazalendo muri territoire ya Masisi, donc ari hafi ya Masisi centre, uri kwerekera hakurya za Bugabo, za Burora, ndetse bari kuberekeza yo za Mahanga. Na Mahanga naho ubuce bari bafite naho ubuce bumwe M23 kayimaze gufataho ubuce. Wenda navuga ko Mahanga igice kinini gifitwe na APSRS ndetse na Nyatura, ariko agace gato wenda nka 15 cyangwa 20% gafitwe na M23. Mu gihe Nyatura ubuce yari ifite yaba hariya muri Bashari Mokoto, reka mfate Bashari Mokoto yose uko ingana, ifite amalokalite manza ari 19, 18, 17, entre 17 cyangwa 18, naho ngaho abantu babyibuka neza baraza kunyibutsa, ariko manza ari 18. Kuko Bashari kayimba ifite amalokalite 7, Bashari Mokoto manzi irusha lokalite 11 niba atari 10 naho ngaho. Muri ayo lokalite avuyemo lokalite Rukweti niyo ifitwe lokalite Karungu, ariko na lokalite Rukweti M23 yamaze kuyigeramo. Kuri ya misozi ya za Nyabikeri M23 irahagera. Ndugwa ngo buri lokalite yose M23 iyigeramo ya Pinga Bushimo, lokalite Pinga Bushimo
M23 nayo nemeza yuko yamaze kuyigeramo, ukabona yuko amalokalite yose yafite. Ariko tugiye gukora ijanisha twaza gusanga M23 muri sheferi muri groupe Mabashari Mbokoto imaze gukontorora nka 92. Wenda bo bari Wazalendo bakaba basigaranye wenda 8 rero ukumva ko kugira ngo bashiremo ni ibintu byoroshye cyane. Ubona yuko ari ibintu byoroshye kabisa, mu buryo navuga bashobora nabo kwiripotinga. Urabizi bo ubwabo mwitwa Kivurugwa yishwe na Wazalendo, bavuga ngo agiye kwiripotinga. Urareba buriya generali autoproclame Hakiza alias Mulonda yazanye imbunda ziremereye. Urabona ahantu havuye 12 ebyiri za Wazalendo, hakava mashinigani zigera muri RPG Mortier 80 na Mortier 60. ni ibintu biremereye. Ukabona uriya mutipe wundi Mushipa nawe yari reportinze ari koloneli. Ukabona abandi bavuye kwa Kivuruga, niba ari Tangotu, niba ariko bamwita rero korose, niba ari Tangotu, nabo ubona yuko bari abarwanyi n'ubundi mu gihe gito bashobora kuba bamaze kurangira. Ibi rero ni bigaragaza yuko M23 muri rabice iri kugenda ifata, iri kugenda ikacira. Ubona yuko isaha ku isaha n'ubundi ibice bigiye bitandukanye M23 izajya igenda ibifata mu buryo bugize ute, mu buryo bwuzuye, ndetse Wazalendo bagakomeza kuvamo ku buryo nkuko nayo nabibabwiye. Uno mwaka uzajya kurangira muri province ya Nord Kivu, no materitoire yabaye libere, yaba Rubero, Warikare ndavuga bamaze kugerwamo, Masisi, Rucuro, ya Nyiragongo, buretse ari muri parike ya Virunga no harimo tutagaragara, na hariya muri Rucuro ndubona mu bari abo kwa Dominique Ndarutse nabo bakomeje gucikamo ibice. Ubona yuko nabo bazagenda bashira ku buryo wenda tuzaza kubabwira nkuko nayo babwiye ati matariki 15 z'ukwezi kwa 12 nta Kazalendo nta nakajura kazaba kakiri ahangaha kagaruka ngo kaze kugira ute guhungabanya umutekano, kuko abatazaba barapfuye bazaba bari reportinze, abataza biripotinze bazaba baramanutse bari kugira za Kisangani, bari gukomezanya n'abandi, kuko nk'abazirantera hamwe ba Inyasi n'abandi. Ubu nabo kugira ngo bazashyira intwaro hasi cyangwa bemere kwiripotinga ko bigoye. Ba Dominique Ndarutse nabo bari kumwuka bigoye, ba Dominique Ndarutse nabo bari kumwuka ubona ko bigoye. Ariko icyo nababwira nuko igihe M23 yavuze ngo 0 Muzalendo, 0 Nyatura, 0 FDL, 0 kwa ari 0 koko ko batazongera kugaragara. Bakunzi b'Intare Official, amakuru yacu n'ubundi nakagaruka. Reka tumaze tubahigire amakuru, tubabwire n'ahandi uko byitwaye, tubabwira uko Intare za Saramwe zikomeje kwa advancing. Hari za pinga buriya nabaye nyiretse, ndaza kubahereza amakuru yandi kiganiro makuru mbabwira ngo pinga byitwaye gute, uko biraba bimeze ndaza kuyabahereza, ndetse mbahereza na suite ya Intare za Saramwe ziri kumanuka ziri kuza hariya muri Uvira aho ziraba zigeze. Reka mbifurize kugira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.